I posljednji moj dovršeni video. Danas kao što vidite po naslovu videa isprobamo bundak nudle sa ukusom carbonara. I u ovom videu ćemo vidjeti da li su ove nudle podjednako ljute, tako da obavezno preporučite ovog videa, bacite like, share i subscribe, a mi se bacimo na video. Ok, prvo vrijeme da spremimo ove nudle i to vam nažalost nećemo moći snimati, tako da vidimo se kada budemo spremili. I ljudi moji, kao što vidite, nudle su gotovi, pogledajte kako izgledaju. Ja sam mislio da ovo neće biti ljuto, mislim već se osjeća ljuto, tako da ja sam bukvalno gotov. Tako da je vreme malo da uzmem da promešam i u ovom pakovanju nema baš puno, ali znate šta je fora, zato što je uskoro vreme da ja ovo probam. Inače, ako niste pogledali video kad sam imao crvene nudle sa Jankom, obavezno pogledajte, znači to je bukvalno bio jako smešan video, ali ovdje ću biti normalan. Ok, ništa, promešao sam ovo, sad ću sačekati 2-3 minuta i onda ću da probam. I ok, ljudi moji, kao što vidite, sada je došlo vreme da ja probam, znači moj brat je probao i moram da uzem vodu, tako da vreme da ja probam, jao. Pa, jesu manje ljute, ali ono, sad počne ide, aj, ništa, čućemo se malo kasnije, ali uglavnom nisu toliko ljute. Pojeo sam još malo i realno nisu baš toliko ljute, one, ja mislim crvene su najljute ili najljuće, ne znam koje su, ali ove čak i mogu da se jedu. Jer ja sam bukvalno skoro pojeo sve i ove, bukvalno su mnogo manje ljuće nego crvene. Znači, u pitanju su roze, evo vam također i slika, manje su ljute, dobro. Možda za nekog ko ne podnosi ljuto baš treba će mu voda, ali ja mislim da ja ovo sve mogu da pojedem bez vode. Bez išta popijem, šta baš kreće. Inače sad kreće, nema veze. Pošto ću pojedem sve bez vode, znači to ako uspem, crazy. Moguće, ravno, ja mislim. Ljuto jeste, ali je. Fora što ukus jeste dobar. Znači, nije da samo ljuto, ukus stvarno jeste dobar, Sad, treba će možda 2-3 šolje mleka, ali mnogo velika razlika nego crvene, mnogo velika. I ako budete željeli da probamo crne, napišemo u komentarima. Zato također postoje i triks, ali su banovani u Evropskoj uniji, tako da ih ne mogu naći, ali realno, da, mogu da malo se jedu. Ja sam bukvalno pojeo, kao što vidite, što je jako dobar ukus. Ne mogu baš da pričam dok jedem, ali možda se pojede što ne naće. Nije nemoguće. Tako da to je to. Ustanovili smo da je moguće. Ok, ljudi, prošlo je nekih 5 minuta nakon što sam pojeo, iskreno kažem, nisu toliko ljute, mislim jesu ljute, ali uopšte nisu ni blizu kao crvene. Kad jedete crvene, bukvalno krene da vas boli stomak, mislim mene sad malo boli stomak, ali iskreno da budem, znači popio sam 1 čašu vode i 1 šolju mleka, također sam malo i ovako obrisao usta, zašto ako ne bi obrisao ljutoća bi ta ostala, ali realno moguće još kad bi stavili malo manje čilija, pošto smo mi ovdje stavili sve, bukvalno kad bi stavili malo manje realno jesi vam, znate šta mene nervira? Inače, mom bratu su ljute, može da podnese, ali teže, a znači šta je fora, zašto bundak nudle imaju jako dobar ukus, ali su mnogo ljute i onda ne možete uživati, nego bukvalno, morate preživljavati, ali ako budete željeli da isprobamo još neke ovakve proizvode, obavezno mi to napišite u komentarima. I ako se pitate gdje nabavljam, postoji u Danskoj jedna prodavnica pod nazivom Normalni, tu možete vidjeti te neke, kako bih nazvao, specifične proizvode, tako da ako živite u Danskoj možete otići u tu prodavnicu, ako ne znate naravno gdje ja nabavljam. Također tamo ima još puno proizvoda, tako da ako budete željeli da isprobam još stvari, obavezno napišite to u komentarima. Za sada sam ja probao roze i crvene bundak nudle, tako da, crvene su, ja mislim, najljuće, ali ako budete željeli da probamo crne, obavezno napišite u komentarima.
I ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se ko se želi obazno baciti like, share i subscribe. I vidimo se nekim od sljedećih. Pos!